Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uronyo Tanggai Sikuring Bulan 7 tahun 2022. Ini adalah suasana urang megang Idul Adha di kedai Belanjrun. Jadi harga sia sekilo 180.000. Jadi Hino Ulu Raya tetap mengikuti peraturan pemerintah, yaitu Tanggai Sikluk Singa Ulu Raya. Jadi ikuti keputusan daripada pemerintah Ulu Raya Tanggai Sikluk. Jadi Uro Minggu. Jadi uronya orang memegang nyoba suasana orang memegang di kedai Belanjrun. Ya, manok na itik na lumona. Manok na itik na lumona. Puan kala. Pu PMK. Hitun 3 baju siap PMK loh. Ya, bom sabar. Bom sabar. Border jom redim yang banyak. Lepas dah lah. Nak dalam ah. Tadi jangan bini alu masjid tadi. Bini alu masjid tu lebih ayu menang. Bek. Aja lewat kau dong. Yang penting Honda agak bega dah saya Honda. Lagi kau pegang je mana kapu. Yang banjir uti ya. Hah? PL lah 312. Ya, jut. Ada mi? Ayo. Walapan. Bơi luôn thì có bừa không lọ bơ. Ya, thì có bừa. Opa mà thôi á. Ya, hai thì có bừa thì có bừa. Ke bừa empat hai, empat ke bừa hai. Yang perle ke bừa ya. Ya, ke bừa hai. Empat ke bừa hai. Waduh itu kan. Ya, ambil ke bừa.
di bawah. Belum demong dah. Apa cik? Namina. Lupa nak lupa nak. Đâu là cổ. Đâu. Dah balik. Yang pakai cik betul. Putra betul. Dekat hantar ni. Karena lembu ini ni. Kadang mentah mengklaim ah. Mana? Còn 2 kilo mi. Ya. Yo jaket. Jaket kulit. Yo albaka bu, albaka agen kulit bu. Yo ada suasana megang di kedai Belang Jerun. Dan PMK laju. Urang megang orang. PMK je nak ngupu habis.